ibhuku lebhenki lethu. Lela amabhuku ibhuku lebhenki. Imali engangilayo. Ha? Ibhuku lemali ndoda. Mina imali yonke. Akuhle ekhaya baba. Yebo. Ekuhle. Yebo. Vuma mahlalela nje ubakho phela. Fikani baki. Linjani? Sikhona linjani baba? Linjani mama? Sikhona linjani? Makoti wami. Hayi baphila bakithi. Banjani abanye ekhaya Mandefa? Hayi baphilile, siphilile nje siphile. Hawu, lesivakatshela nje. Hayi, ngithe ngibuye lapha bakithi. Ngizobona uMahlalela lapha ngikuyenze kuhle ngathola lilonke lo Mandefa. Oh, siyabona. Ngibuya lapha lo mfazi umfowabo kaMahlalela. uMahlalela sethwalise enzima umfazi womfowabo. Uthi uyamhlupha. Ngimhlupha ngani? Angazi ukuthi umhlupha ngani Mahlalela. Mahlalela ngimhlupha. Ungahlupha umfazi womfowethu. Hayi Mahlalela. Umfowethu esanda uhamba sengimhluphe ngani? Uthi uyamhlupha na umntwana lo uyambona ukuthi usazilile Mahlalela. Mahlalela. Angazi ukuthi umhluphela ukuthi kutheni. Uzilile but umfazi womfowethu ngimhlupha ngani? Hayi nangu uyachuza sikhulumela la. Makoti ngihlupa ngani? Uhamba kanjani makoti? Ubelokhe embahambe endoni. Udonsa nga? Manje Sasinga. Umuntu uyazilwa Mahlalela. hayi mama. umfoka bebhubhe kathesi Mahlalela shu 6 months umuntu uthi azazangena futhi lapho ungena ngumuntu Mahlalela ovunyelwe. Mama ngilitshele ngilamaphupho ngamtshela makoti ngitshele ngathi mphupha. Amaphupho wani futhi? Umfowethu sithi. Ngathini ku? Ngimthole that day esehlule ukuthi aphakamisa ibhave watch nga. Ngasondela nje umfazi womfowethu angimzili lo. Hayi Anginyamncedisa angimzili. Ubamba Mahlalela. Zwani ngilitshele. Ngimtshelile ngathi ngilephupho. Ngitheni lephupho lani ku? Angitshela nje imphupho indoda kusenzayo. Last mama. Ungitshelile silamabhodo beyabelokhe embahambe endoni. Zikho phela ngikutsho ukuthi mama i6 months is too much. hayi Abantu uyazi khona vele noma engakwani 6 months leyo kumele kube ngumuntu ovunyelweyo kumfika umfazi womfowabo akunaza ukuthi Awuzithatheli wedwa awuzithatheli wedwa. Hayi. Umphupho umna wami lo kengitshela. Ekutshelani? Ekutshele sithi Bhuti ucabangela phela unkosikazi wami. Hayi ngamasala ukuthi lawa naMahlalela umfupha lo cabangele ukumsupporta phela okudobhileyo la unika abantwana. Anti umuntu umfazi womfowethu unika abantwana uyikho akutsho umfowethu naye. Akona ukuphupha umbamba bamba uyothi umbamba bamba. Anzaye mphuphe mbamba but khona ukhiyana yabe nje umncane mamuntu. Umncane kodwa phela usazilile. Kodwa uzilile anti uyambona. Kade ngiyambona ukuthi usathwele nje sesele ibhatshe elimnyama. Hawu. Kodwa sengahlupheka mbabe ngikani kwezenyama ngikhona. Hayi Mahlalela kuyalindwa that's why sekuphambanisa izinto ngoba nxa ukuthi yena ulomunye umuntu akhulume Umuntu wangaphi? Kathola unkosikazi wakho angakuzwa khona kuzathini. Unkosikazi usaphumile ami engayizwa into nale kodwa uzathini. Ngayikhuluma le family yami ngathi mina ngizakhangela manje umakoti. Ukuthi umkhangele phela ukuthi abantu support abantwana phela ukuthi baba. kumngena ayikhona ukumbamba ukumngena kuyahlalelwa phansi ukukhulunywe kumbe mhlawumbe umfowenu laye nguye wayechila ukuthi ozamngena ngubani ayikhona ukuthi angunika ngitheni $10 that day angunika ngamakoti ngasiyo ngamnika eyokudla ishewa ngikuthengelanga ukudla phela kumele ubathengele Yenzela abantwana bofowethu. abantwana kodwa ungangeni but yena uza kuya ngapi mama uzahlala kuzafikila ngalapho siyafika isikhathi sangu Mahlalela lapho ngathi usuphamba ukuzalungiswa khona akasozahlale phela ekhaya but lami nxa ngimbamba bami yamenzama ukuthi afeel at home akhululekezwe eyamukelekile ngoba nyame nami ngikhangelani mama Mandevani ukuthi abe ngabi lesizungu sokuthi acabanga bani umfowethu sokubamba bamba phela kakubisa. yakho sikukhipha ngizama ukuthi feel at home siyakubona lokho ukuthi feel at home kodwa akuze kwenza ngaleyo ndlela kule ndlela yangikhona kwenziwa ngayo manje kodwa njoba ngisithi kumele kulindwe 6 months 6 months bebengaqethi iviki la lomfo bengihlala lapho bengizokhikirikiki 3 days kikiriki ubephila phela umfowabo kube kungakaziwa phela ngaleso kodwa kusegazini phela la umntwana ikade ucabangele ukuthi nami ngicabangile vele legazi liyanquma Mahlalela mase zili igazi selinqumile vele kusasekulento ayisebenzayo kathona la uyenza njani mina mphikisana ngani kodwa engikucelayo ukuthi ngingabone enye into efanifani enjengani ngithi ukuthi andila bonke ukuthi litruzilile ngingaboni into efanifani efanifani njengani wethu ngithi ukuthi mbone omunye umuntu owanga enquma uzazikhethela nxa ifuna ukuzikhethela nxa sekulungisiwe uzazikhethela but opportunity qala inikwe thina bekhaya phela kuthina sokungathi uthiwa wena ngowabulala umfowethu angibulala but kumele kunikwe thina bekhaya kuqala phela mhlawumbe ngaba ngumkhululi ke wena isume bayisuwe ngumkhululi ozangena kathi wena suthi uzikhethela abantwana abafanele baningi hawu maybe umkhululi lathi but khuluma nami isikhathi eziningi khuluma nami nilele ethi khangela umakoti wakho
khangela umakoti wakho ungani uyatsho ukuthi umakoti Hayi. wakho khangeli uthi ukhangela umakoti ukhangela abantwana Ye. bengafi ngendlala izikhathi eziningi futhi Begqoke, befunde, behambe esikole. ongena umfazi womfowenu yi-last born Ye. hayi khona wena ungubabazala kuye maye ukukhangele wena ungubabazala Hayi, kulungile. i-last born yiye ekwazi ukungena lo muntu kulungile unkosikazi sebuya uright hayi Hayi, kulungile bakithi. ingaphindakali futhi Hayi, lento ngabe le khona. Mahlalele. Asambe, Hayi. asambe. Hayi, kulungile bomama hayi kulungile mandevana Hawu. umkhuzi umahlalile hayenza Hayi, mkhuzi kulungile mama ngishilo umalukazana nguye ozwakala ngale Mahlalele kodwa lento leyo yazi yakuyitshayele phansi into alonzo zengiyekile la uyamuntu nje kodwa Mahlalele asoze ngimiyekela thatha ngabanye abantu asoze ngimiyekela uyalinda kodwa phela Ngilinde kube anti ulokhu umbona la